Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qila ya Rasulullah, atuhlikul qaryatu wa fiha salihuna? Wa qala na'am. Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah? Qala bitahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan. Artinya, dan ditanya oleh orang bagi Rasulullah dengan katanya, ya Rasulullah, adakah dibinasakan dosa padahal ada di dalam orang yang saleh, di dalamnya orang yang saleh? Maka sabda Nabi SAW, ya, ini bahkan maksud bahkan ini nya. Maka sembah sahabat, maka sembah orang itu. Betapa, mengapa ya Rasulullah? Ya, betapa tulis. Betapa ya Rasulullah? Maka sabdanya, dengan sebab galkan, menegahkan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ini kejadian di. Jadi sahabat nak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pakan kenang siksa urang-urang saleh ketika nak maksiat lang kampung. Pada nak maksiat lang kampung, urang jabut pi kenang si. Urang hana jabut si gak jatah kenang. Hai urang hana semayang tu. Urang bubuh maksiat. Urang yang nak semayang pi kenang. Katanya oleh sahabat, apakah kenang bala kepada urang yang god, urang yang saleh? Jawaban daripada Nabi, nya geken. Pakan padahal kau urang saleh pakan kenang bala? Karena mereka meninggalkan, menegah daripada kemaksiatan. Jadi waktu kenang bala kenang mandung, urang saleh kenang. Maka ji ndak tanya urang saleh pakan gejuk bala oleh Allah Taala, gejuk cobaan oleh Allah Taala karena hana tak tegah daripada kemungkaran. Maka wajib tegah kemungkaran. Menantu.